Ghost fire, hit your prim prim. Anyagbe, anyagbe. Holy Ghost fire, hit your prim prim. Anyagbe, hit your prim prim. Holy Ghost fire, hit your prim prim. Yo, nana son la blada bi blue ni kami yo be o machi TV no na shi jufo ni ma jufo na ma jufo ken clean wa ngon shi da wo kon feche mu awe nwen bolo ke shi pon bolo adebo anu ncho mu ni bo ade saka samanta ke shi ame jale aka fe wo dro mu ni ke gbe ni pipa gbi ni se ke we ko je me fe me ji me ni me ni fe mi enale ne ke me pi ke baba o ji me ni wo ke te sa mi pi ke baba o ji me ni ke ja cha mi tam no na be o ti amle ame ye kwa me o ya wo peku se be kuku o mi yen wo ba to mo ame insole mo ke fa ipa mo pe je ke o fecha mu awe ni ji nwen bolo ke shipon bolo adebo anu ncho ena wo fe mo bo de ani wo na gbe afi na gbe papa nonu wo ba ye nonu wo ba wo e wuluji na mi won bi o feche ko ni efele meni efele mleo ha wo ni me na me ko me ko e shabo ni fe mo ni nke wa no ngle cho aji no le she mo ko ache mo ko ni mo ko ache mo ko ni mo ko ache mo ko o na yi ko ni wo fe wo ko ki an gan adan gbe mi ni eno ya jele ma ke bulu pe di mo ne fe mi ni e chake jomo ni me na me ode bi na ma wara thank you be Great Aim Academy passion and excellency amedment me ni you ebo abi ni ke ni fe mo ni ni fe o mi ni e ba ogbeno Great Aim Academy ko to am se gba me Accra post office ni ami John University Mills High Street Enterprise Group 32 dem je no ni ba sha be no e ka feta elewen the gym bar and restaurant aye no ko fine no ko lile no ko bright tension osumo ene mini osumo nyen mache ni machi the gym fitness club na agbole pa mi dabi o to ka se boxing ball twa no Chio Benke the gym fitness club ni abaja jebo ojogba ni me na me email ake shije na ma fo ishra ma ba shi ke ai fo eni ba nke mu kwa chemu ko ni mo kwa chemu ko noko njano egbese ni ka akwe na anye e ba fe no konkro nkenye ya gbese ni ami woche ni na te atwera agbo statement ko ni efe ke ba for social media ni efe wi mu meno de bi na ma wa rasta ma chale mi fe ma bo nke oba ke na no na melie wole umbo ni me na me mi yejara mabashra. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. Ajwa Twing Man can mean share. Soars where the heart burns bright, through every storm and every night. No final shore
just open air, forever free. Okay, she died in a Kenyan children. For you, be a lulu, or machine, or what you are doing, Mabo Mishi. Some of you catch a yabalake, Saka for she gave no more money be an Isake and Yamashineka, no near no fair, coca, Safu, the KG Bonisa. You are Kashi, Akoleke Mini, Okokate. I'm a fan of Mobini. Chekumi. Thank you very much. Both NPP, NDC. Of will belong to one country. That be you. If they are finding grievances and those things, they don't understand themselves. So why not? They should send it to High Court. With Omashi Morning Star, Niji Omashi Lebi Nwamie, okay, stay informed, be entertained, and inspired with a dynamic team of hosts and experts. Beauty is beyond just doing making up lashes and nails. We do so much. When it comes to lashes, we do normal stick-on or strip lashes. We do the classic lashes, the single lashes, the umbrella lashes, whatever lashes. When it comes to nails, we are into stick-ons, fiberglasses, sculpture, acrylic, gelling, any artistry concerning nails. When it comes to hair, be it frontal installations, closures, weave-ons, sewing, caps, ponies, we're there for it. So we also do trainings. We do short-term training, do long-term trainings, and we also draw workers. We are also into broom cutting. Males are not let out. We are into unisex beauty. So guys, you are also not let. Be it sporting waves, normal cuts, designing your hair, scarf, formal scarf cut, tying, makeups. When it comes to makeup, your photo shoot, your day makeups, your night makeups, bridal makeups, we are so much at your service. We are located at adjacent the Besimache Palace, opposite V8, Oshafort, which is our landmark. Google Map, Ginaling Beauty Parlor. Numbers are 0540-323448, which is our hotline, and then our social media handle 0277-815-985. Ginaling Beauty Parlor, taking care of your beauty.
Joe na me son la blade a Bible ni ka bi yobe ma TV na ma fenye fenshi da kanya na nye wo twinye me minti ya fe mini nya ye jara imba sheke o mange ke shade ala benya me son lo nke me to kanya ko woche ni na te actually agbo a writer ko ni yen is a collect social media ni bi mo fi mene me ke so na ko de bi na ma wan rasta in kenya ke anokwale no ni jowe infi amale no ni fe mini no ni ngo yo nyanyo men son lo ablade abi blue ben mene sani concerning woche ni na te actually agbo ni eba ma statement ko chon akeshin be se kwelo na ka to ye gbese ni di amopa ni atole se kwelo inti ko alo jase che ke mi ni be mi onu mi nshi jase che ke afemi ni threatening ke pressure jin ke ni bi ko me ona yi ni no ni jase yo lele nyeme ko me un counter social media shi ona ke nyeme inju ake me je to favor anybody by any near cancel money ke ni afonje no na suban ke ni bi no na me cafe mu na kan gbi le ofele dromo na wo in aseje me che me ke nyeme no ni ko yan ke mi na in better ni ke ba ya mali oda say no ko ni ona concrete evidence very da bi kokoko nyeme na afe yi to aka to na paja seche moni to se kwelo alo mona ke yemi ni to se kwelo aka to apale ni lawe na yo mone ke wa manja no ji aka shin eto ko mo ko se kwelo ni customer ona kusun gbaja no to ne sana ton dan aka fe mi ni aka declare ke o na se kwelo ja se ke mi ni afe ko na kan kusun afeko na kan loko to the extent na ke akesa na afe wolo ni afe mini asanye shi no mpo gbawe zero no mbe mi ona cheme nke gadango nupa epi ona amen na net mo position is a property no amen hajen ono minji no ani nke ja seche nya wakwa aloko no ni ba no nye din chenye na ke no ni te no eje na kan bile ona abe mi she ni me no idea shona meneme ajito gba wi mi sumo ni wokwa na kan picture na kan phone ni just che ona producer o fa no ani kwelo akwelo ko ni mi zoom mi mo picture ni o ane femi o yele joke bashi mi na akwelo ko ake kejilele ni no na afio no manye sanie check mo the facial expression ake aso o na ke no na afio manye sande ni be chon according to jase che ba pelale alakale na kale wo ne ke ni fe won ni me abo ni oje fin jase ye wa le fi ami eja ke tafla che ake kwa akwa shon ni dumo ni apo amopa ko no ni ewo yellow ewo lace yellow lene ke acting ona acting no many act ona le money la agboshimanje pono ni abawa to le po act ni nyekwa ni ta eni woche afro so ajemanta demeta kesen ni woche use no ni efemi le nwe use na bia ni mama yuake ka kwe na hin no conclude ba femi ni e ba teshin ye gbese ni am cheme kenyeme ni wo nkenya ake komo njemla mba kenye ake ni bi yano ni ebe ingbe no wache ni na ati achola agboba nwa e writer baba o chon ake lele be yibi ni ato afemi agwo ni game dan yu ake ona ta flache wo bulu ani ne ke femu son ba wa yeyele na yesun meja ake gbajiano to ni yo le san ke fe aton asumo na aton ni lumoyele afetumo whom you know onu minchi gbomo besugban gbomo enye good character fan still adishika se na legbe na ni babinya ke ta flache mo na to le se kwelo le nche ye lumoyele mi aso ye sen lo elumoyele sen be onu minchi le po mo ehun ebe palace como majacheme ni yo anda gbese ahun jase che ejeme we wo ke
1941 ruling alo wolo ana le ake o keji pese manche be sani make shia poten na yo kejo jeme gboku nupa aba femini aba take in charge ka shiboni bemle ni aba femini aba to mokonkulu yeme mi ka bo ni woja no kwale ake ni nte ni bi gbile no ni akafe mu ndi within last week no na akafe mu yeme at ebaletin na cho sisa alo a cho sin ye jase no mi ni jase le ko oro mi shi ni mini to anye ni na kan jufo ni di mene ji ochi aka le pamo ye mo enyo wo jemene yi shi won chemene ke won chene yi shi le hana na le ake muji ke matan e ba shian no be chon ke ehin yele be mi na kale yeli mo jufo no be wo che jase na ye mo chon ke be ye esana ye mpa keke ha cheme onu mi shi sana ke dan hwe shi ami ni mo dromo na akale no ni baba bile nyeme police abona agbe ewo swala baje ona anokwale e kan shiye shikote anokwale ewie mo peta flat e kun ko me na me ndia me ni me na promise ame position ji na ba no yo nabi se bi ame ba me gbegbe ni bi ayin nyeme cheme naneme ablade abi blu nkemi yo be o ma shi TV nke la ni to wa aje egbesi e se kwelo no ni tawo eke ba ona ngmene na invitation na ka ya ipu onu ake 4x4 ji na ka mo shipu me ba eja ke no ni ya no nyeme me be mi she ona she won share ko ni won dala ni tafla chesa ni won na dwomo ni wa wie boldly onu mi shi esani wonye won tafla che wona dwomo ni wonye wa wie boldly kaji no ko gba come on because come on na ko me fito ngbe baba o e cheme kenyeme esani wo ko don do gba cheme kenyeme ablade abiblu ni kemi yo bi o ma shiti ve no sma ka fa onu e fufu ye wo de nche wo che ni jini na ate atwele agbo mo ni fe right up ni circulate social media ni aka pere ni jase ke egbe mi meni awo jase ka mo pa pictures ni jase ka threat leke ni bi ni approve because ho ni one te ba le ten ni le jase ne no ya na ewe ni na to echon beso oblaya bi e kome alo ni me kome ba kele jemo ke threatening jin ke ni bi kome ni wo kenye afi ni be mini hani anya wa believer ke lela ke sandina ke le yele alo kusuna ni ba fi by force ni wo che ni na ta chola agbo e pan no masuma ke edwa woto engbe nche mi body manye manya bro nyemi no to yo o fele drum o impa inyo ya ke bo wo jugba yes yo ashiku wakashida ayowa nche o fine shiba mi lele wona ina come across right up ko ni ofe concern gbese se kwelo ke ni bi nti ko me ni ntawo ya no ejeme nwo cha mi o to mfa nche masuma ka bodie nche o jale jue mo nemle eja ko debi na ma one rasta mi ya fe bi ya folo no fi oni ma wie abake investment le chobi ejibe ni fe neke si wie mo ne imba wie mlamiton na pe ni nche makwa bo fa ni ojo woto ngbe fi o ke han no ni o yo se ke no na ke no ni wo no ke ne ke right up neighbor yo nyemi no o yi aba wala da aba mi nche bo na ka fi ndash mo shake yo akashibu bo di sinye aba si fi mi ake tribolo embo amen numbe mo shishi ya ke mi na feedback ko yo je mo shishi o fine o fine ojugba be ake ni fu sofo ni inje gbese enje mi wa ifi o me kuma ta menu na ati ameje ni be gbugbo le abodun gbogbo abodun niji gbogbo ogonu we no no ji gbese abodi amowe okay ni no no ji crazy we
inche je crazy way inche nye je crazy way imami inche je aneji the fly che dani imami enye je lomokowe dani inche enye je abula the fly che inje asene humi no iwo ni ntashe esi sakumu plajin iwo mo kwa kokola ke the fly che inje gugba iwo be ni neni yo yase manche meji ni ayibo ntie inyamini meli ike inana kemini ni amefe ameje usukinka keba bisikinka iwo inyami tuntuni mepili ake ni bisi eje usuke eje usukinka leun ejeje nika flache ata do wuna hamo ni bayi abodi amowe wikunu pa ina nyami bibi unu now bese manchere ninche bue daninche bagwe ikami wo bese mancheke ni adamala chedi aka mekweno alukwali trudu wo menyo ne nye matishimasi ameda yo intashini alakake oni afu sopo ni taplache bese manche enyemi wako bono afini bese manche taflache eya la fimo ke no feno isi sel mo wole ake egile iba fokupano si taflache ke mo nutumo ile ni ta ake wotu iwo inyemi afutu banami likeni wo fi ifi wote won wo bi ke wo ku fosa ni afunu wo yin ni enyo wo hin gbe won yin onu pa anu ngo ka ma yi ku ti njola aba kuna fe kumi egbese na kefi wote yala iwo wo ba ti wo ba benke ni asifi ni ji runjo metenunu ni ji abode amowe wo kunu pa eja ke wole ake ikeni gbese ke jasi yesani ni sani na gwen yili na ji ngene iwo wa na leke agbene disi sipi ni ji aneji wa no nupa kumesa iwo kame fi meeting for like 4 hours ni ameke au bi mo nyiba yue nye bibi dinye bi mo nyiba yue ngo ya kenyita na fi kume wo kake court sajin keni bi na yen mi fe anmehi bini anme keke ni wo fe ya la kume agbo iwo be semene ba mumi ake pẹ̀lú wọn yìí àwọn àmà dìsẹ̀ ó ní akẹ́kọ̀ọ́ mi fi mọ́ abatẹ́sí ẹ̀sìn ẹ̀fẹ̀ níwọ̀kẹ́wò wọ̀ máa jẹ́ yàrá nù ìwọ ọbẹ̀ níwọ̀ká mẹ́gbìn náà akẹ́ni àfútù jìmọ̀ ní yẹn the next person níwọ̀kẹ́ bá yẹ di gbèsè máa ń jẹ tẹ pẹ́lọ́ náà káwọ́ nídìí ní àmà ọ̀pá ìwọ ọbẹ̀ isake afutu kesene ayaha niamo opa ake au mi shesani cheme wakame ayi na mengo makwe nta afutu ake afutu ani oyake niama mpa ukele yilu enkele yinu yo ba cheme unke ake si ni asifi eke si ake ni be eche ni bi ane afake ekubesi we sake aya biche me kuni achon be ano na achon ni ake ekumi fimo abadeti kuni moko aka na lamle alo ike foliko akaba iwo atu na ya che cheme ye gberi aji ilele yimo na meke badia ke gbese ase kumi na yisi akenye mi me kumi ni woke fun o manje
Iwo be balake rojo metenu di ni ashifiye ni di legi abodi amowe ke Kristi we kunu pa be ite dese yiti fe ke meni ke amekeni dese yo tanti ke ni bi fe ake abate abodi amowe na fe kumi wo nutido ni dufo ate femo ake ekobe femo ake nyemi me fe afi kumi amehi nile ni ashifie eje yemo sisi ni ejemo sisi ni eje akeke ni ntonye no nye unni tonno wo fe wototo ewohi wo kekeke kunu wo kwe onu wa atashi ni wo sa bifi ni wo fi yala kuni taflache mo fiamo hi atole enyeminu nje ye yojo yemo ebe na no o planu ko na tole ko jobli petenu ko na tole ko jobli nini se le no de law school na ne epel oblanu ni pelio wa yes ko jobli ile sanene ke ansa ba yo lumi ansa ba leji mo ne sha video e ke ha wo ya ke wiku afi wiku pe ni di reunion iwe sake wona nuku ku ke fo sha ke wo se ta flat check nyemi me wo ba tashi bisi aneji ke di fe wo fi ku mi nuku na kai iwo be ka ja bo ja mo we aya aneji ka ja aneji aya sia e ku be iwo ni gemba fe ni gidi ni semina pe ako blaju ne na tole koju bli ye te na kai iwo cheme ke la ke bo ba ko ba no ko tu ke ba ta si do ba o to mo ni jibu si no ba mo ko ni e se video ke wo pe pa ke bi no glo ke bi ni onu pa ita si ani o ke wo ke bu ha onu pa yi iwo ni rudu ke la ke no le fi o ibehingbe no kojo bli ne lawyer ni eliake sinata e come fi mo siata si ake ni efe yake esumo e come fi mo abatesie efe no ne fi e wo ne fi e o blind the bullet me ke yo ni o je na mo ameba na ma bu se ba ye na me mi fu na me kissing binu wana ni amangba ike mesa ameni eke bahu tete abodi amowishia well me eluko eko me fi mo sembabdi si binu wana no police fu eweba iwo ni police fu eba na me bada mi eje na ke o ngabu you are here nke yes I'm here eke o abeke amena information ake oblain kumeye bie na meke cheme kumeno iwo ameba nka ke o sinu wotare woku eten ye bisi sitabone ni wo ba ekome fimo ni moni kepe na baji rojo metelunu ni di ni ashifri leke tawo ekome fimo ni oblain yelu na ebi ye ameba na ameba buwi eja ke be konu wo ba bi ne ake bloji wo lele ake bloji ni ye piti abodi amowi ni ne ke kojo bli ke ne isakahi si ikese kile now ni ese na ka ni police fu e ka ke si peke na ka be sa ke apoteki wodo metenu mo eja ke teji lelen ibake ike komi famous kanimba pesi ye abodi amowe sana wo be ibacha i commander ani in notice this one ke meeting of your komi famous inelu nike won nike notice say ha police nwe take her commander the commander ke oh dabi komi famous aba famous minister ni iwo
send me a police for a instead I'm a bamboo for the other side. I'm up to 30 Rujo Metronuno. Only a committee was she come on was that 8 piano. No me and the call blood, no name at all, like could you be net to see play? He won't be Yaman Palawebahu. If I'm not, Umani, one more same on me. It was saying in that bullets, maybe food gidigidiake. The meba, no meba, I'm a bamwaka, Mababa, Rojo Mestelunu. I'm a baka baba to Rojo Mestelunu, Simon. Nijamo kwa me. Enche, na me beba, I'm not me yena kan ito, nijamo kwa me, alo na me. Nakai, pepe. It will have bullets in a meaningful. Meaning, Daddy, Penny, tell me what about. I'm a Garcia. Well, be more, in Cabullet in me. The Nika can Nakai could go bleed. If there a Benakai, if there can be what there commits the Mumia. Well, I was descending could go bleed among. If I can lack it a sake, a futu eke like a thing. In Kelefa na Kume. Ni wana na keri yinwe no nupa inefe. Ni amemwake afi kume. Wobenjake ekule na kanzo. Ni amanta you me. Easy to me. You won't descend the American. Siya bene what do we meeting na? In Paina ba yagi. Ate Semi ni wonawulu. Ni chonwake. No, dear, me, I'm over. A taxi. Get he won't tea. Get he won't be in it. USA about the ammo way. Get Chrissy. You will look at Tom Attessing. I make a Rojo Metronoon a passage. Get this a jar Niji, me, okay, Casablopo, a passage. Menu. One in this will look and get us. And you want to welcome a low mini water. Nimiama opa in the sense they say, oh, ye, say, well, it was 24 hours, say, Palonimuku, Cabuena, Caburojo, as if you remember that program, you say, well, I will say, well, no master, Rojo Metronoon. This overstar. That's all it is. Listen, Jassy. You're on the case, I need. You see, Mr. Fletcher, oh, heading, we wrote on the thing. Oh, heading, the best Jassy. Mr. Fletcher, telling me that's a taxi. See, I'm born and just a pan road. A pan Jassy, Jacaliaka is Becky Wally. The Fletcher, Rojo Metronoon. Lesa ajansi. Ijake jansi bi. Iwo kiti sani yesiya pono uba ake bongo jesiya. Bano ba ye. Si bano ke la aba wosiya me. Nino jiri ndamo. Ninkenga nibi ninkenga. Si ninkenya te ake dama si biye gwamiti. Nibi eni ma te minga as a journalist. Inke jase ezeku si noni ino ke noni inyo seye no di noni inma ake journalist inye ni jase ke mi eji temi ni wo fenka bo feye abodi amowi ni tafache bese uchami ba ake abaye yele iwa meun Action à mes cadeaux, ou l'uni du bébé manchester. Ni bébé c'est quoi l'eau? Dimonique, ta flash à mes bas. Na mes bas tout à mes dents anglais. Que a poussé une fille, moi, chien. Si j'ai c'est un ou l'oué. Non. Ok. Ne gagne pas. C'est dansé. Mais ne pas ton moyen que dans quel anglais.
ake besese kwelo tulelo etunyelo ewo jemba shiko ni minate neno atene neno ke musu agbo ke yitu agbo ne ninka ke si awu cheme sinu wata yese ko wa ke mi gbese etu este ewo boni mu ewo eke ewo ko se kwelo ni neka feri sani ba bi ewo neka ke anyinje mo neka ke mi gbese tunye koni bona fi oleda efi na kai wo je ni teme ke anu pali ake yu be mi gbese tunwo ake wo ba neke na kai enye mi me se won tawo eto mese mo ke hijole abaja eba bisi eba wonu ba nyo wata bisi si boni eyale abu mosu amale wote me komenye bisi wo musuna hewon wota nu pale tuni kena security po na membi wake information they can have a wrong information. It doesn't want to soon. Balu is like a game fiayam. Na, but fair boni de obagu. Impene obagu. Si bele se. Kujumo, yeye. Whatever kume na me go na me pi yani. Na I ya me plebi. Ye do ya ji. Ye ne kama jasu. Nehibo. Iwonye mikonu wake mingani bi ege ake minye niyamo. Si, irrespect on ake awone donc se kwelo in the problem. Ni jasi on kese kwelo ne ele kuwe. Well, jasi le gena ke le wale. Ike ele hiku. Jasi because it can't force it. Lẹ́ni á máa pa ní ìwà lẹ́yọ̀ ní kẹta jáàsì. Sẹ́ẹ̀pẹ́lọ. Mí ni yóò ṣe wà lẹ́. Sẹ́ẹ̀pẹ́lọ tó àpá jáàsì. Mí ni ṣe bá kẹ. Mí ni capacity yọ. Ní kẹta jáàsì. Ní kẹta yòókù yìí tù lẹ́wí. Ní wọ́n fẹ́ wọ́n kàákẹ́ sí wọn tá wọ́n fẹ́ kò mẹ́. Sí àṣẹ kò mí ẹ̀. Ní òyà síta mẹ́ náà mẹ́ta mẹ́ yẹ bọ̀ dùn wà lẹ́yà yìí. The many ame wilofondi enya mongo ni nyemi simo be ame mini se nyemi be nyemi nyo inankule mini beme onyo ke no asa agbesi awon mo se pelo nenu robo ndese gane se pelo nenu robo ndese gane belu ele ko ya yi man chele be to hawo won nyemi ni amanta Siaze morning gana le jake. Boni asutu kemize. Ni wo desisien. Je na kaina ale. Ka flache wo fe. Dai ni ka wo no. Onupa ya beg. E wo keji obu no poto e. Obu onyemi kwenu. Kai wa ka onyemi no obu le. Onupa ko be ocho. Omo nbe ni na ati akele agbo e. Onupa be na ke wumi. Wọ́n bẹ onípa bẹ wọ́n búmi akẹ́yìn onípa bẹ mẹkẹsà akẹ́wọ̀ kẹ́yìn sí mo fi àwọn onísúnmọ́ ẹ̀kọ́ mẹ́fẹ̀ẹ́ mọ́ pàṣọ́ni mo fi àwọn onísúnmọ́ ẹ̀kọ́ mẹ́fẹ̀ẹ́ mọ́ yẹn máa ń yẹ jùlọ́ọ̀nì mo fi àwọn onísúnmọ́ ẹ̀kọ́ mẹ́fẹ̀ẹ́ mọ́ gbẹ́ǹdọ̀lẹ̀ àbàmàmíẹ̀ yọmọgbọ́nù àbọ̀nsáńpọ̀ sùnmọ́ ẹ̀kọ́ mẹ́fẹ̀ẹ́ mọ́. Abonsampo esumo kumefi mo wo ke amenyu ye kumebi dimu se je amesi ya kumi na na meke na abo enyemi me ewo ekume fe mo ate fe mo koni wo fe wo koni wo je wo so wo mu we ala ni ba de wo bi ade ni ta se rojo metonu ni ati tuye enami amale no akemi nka futu balakale ake kume nete mo ngote le pamo wo kenye na akemi ma mawima
nke IGP ewie kemofia mawie many amayo better than me ha wrong information ke ha national security me kame what partner war atemi national security macha me fi be si sejolenta wo yo inche ni na te achola agbo Sunday ne bani e abale o kanyi magbe woni ke wala ake wo mabo mo de ake so alo so a ma fon de ma chebo ke ba studio ni wonyom yo jogba ja ke wo fe gadan gbe no aji no ni wotawo ni dafi la yan hihwe mo ke ni bi ye wona ke esani ne ke ni bi na fense anya afo chite efeten ni bi na se afo bebeja nyemi ke nyemi enu e won shi then $20 ba anya ba enche ni na te achola agbo mafe boshida akeni ntwabu onne owo no ke minke nkwelo ife ena Sunday gba jin eno mano she masuma ka magbele phone line se enwe ama bi boni afi na me wa meto amejo mo ye no ni owie ni wonche shikomeko ofeche ma we ajobu ni eba oyi ehami no be min da bo shi akọ gbende isa ko le ake nti ikome fi mo ba ni abala ke meni mo ya chake o aba fi kubie nka me asoma yusu nka me ya wusani mi minta be fai minta disi fe apa ruju betenu ni fai ifa ni asifi fire hami ake afutu li ba chenya ke woya woba mo ke la ba yi ije yinto ake mimba abafu pa nwele je isuni mayili afi wono ofane yo oyi wala don nche na ne menso la blade abi be woche ni na te achole agbo le ewie mojimo no nu bebo di nche nyenu nyeto mfa ona gani wo yo nke anokwale ye gan shan anokwale laje adi homo na ken yelo ni nje san ni gadangbe npoto chameke nyeme anokwale ewie mo wai anokwale ni je anokwale ewie mo bwa chikeji owie o ejobu na ni ko nya ke anokwale no ni jowe ehimfi amale no ni ngo komojo mo na yin na kaya na fe reconciliation aya na fe a together bona fe ni gbese yen ko amakpapa na ebu mboko na gbobo se kwelo yi ja se che mo ni gbobo se kwelo o ke me nfe ko mi ko na pale o ke me nfe ko mi ko na pa ewekunu pa hun ke amale awojan cheme na ka ayimo yimo ishi jajeme no one technique ayishi e ke shiyimo te agba jasi eyin ma na funa ndike butu na yin igba kela mini bulu ani ni mini kra nya ni gajo ona shi wanya me na me bedroom mo ta flache ni ake ni bi laka meke ake bo ba blochi ke ni bi ni ewo na me na no kwale efin na me nya me wie ameka ya me otui be ko ba she amede ncha amba wie nye me no ma no she ngbele phone line se bona fini in college le alon kwale le won anya atwa ko ni ameto amedomo 0274324331 0274324331 insani bi mo jake ma ba isani ba le na kan wo che ni na te atwa la agbo be right up le ma atwa akesin le won eye ni fe mo ni enshi ni na kan gbi le won mi un batino no mi bi ake meni no na haje ne ke ona ene me fata eko ni jenjemna ni Kenya ke amokpa ni dio amokpa je echan lo noko it doesn't deserve that post ona esam ko na to le se ko because one elumoni eyele up ngbe palace yo ebe palace bonu mi shi it doesn't qualify mboko manche ne nye dumo manjano ne lomo mancho mu fenke e manye ke meke ni biye ne ke gbomo aso manche ni ne ke gbomo aso le na ke mo mu fen wede lo ene me ko te wi mo amba ke gbele amenu na amenu awanye ya o mini no ni te fi otin ni bo sub chief na wo bo se kwelo no oto na pa wokunu pa na sa pa jaseche ni o ke jaseche ke no ni te no ebe mi yen amale alo lele mi na ke kolako e ba pan no
elu ablado fa no gbe pan no gbe ke no chu akejo o fe no wo gbe no fi akim o fa na ndo ya nche ni teko na pie como que o que o so ya que o va yo e po que ta y en que ni bine ni ya no ne y que a que o de gana dame no ni ma sa que y vale na o fe no wo gbe no fi aki o ni o sa que y vale na ka dame won shi wo yashi won shi wo yashi won shi wo yashi Mr. Fai, Ulubai Atashi. I'm a good Yaga Uteko, Utene Fatina, Asantine Kaipine, Kabaji, Aquake, DA, with DA, Utegunaga with DA. Yeni, I get a like, but it's a view who can do was super. You know, Saka Badanaka. Dame, Ulubai, Big Banya Fai. Netashi kuni da bani wo mani oput bani wo ha ya inda bush oyiwada yo nche shida be ye jeno mi ne kola conclude le un ye pan no elu ablado fa no gbe ke no chu akejo o mi pe de be se man for me nche atesi fa no na yo nche ayiko ke chu wa pa no chu ya nche enu mo ni ba ya ne vele shida olake na jomo kelili nini nko ni akembo agana niga afiko mi yubo le ba ye oje mason akwacha pokukura abeli te panete na kombu kwake ayafiko mi na chose no tekake ayafu poku nishini robo mo tawo bo se kwalo chidi atokupo awoku bufubi chake pamuse ni chase ke wokunu ba ni bolu ba oke o ba me chase ke wokunu ba abedu mo chi ba ni moni fi ne kene na abeyi le shoya la kaje da kai ibaji la o gbese na manene ameka tanu kura mlaye ka mlaye ma ni mlawo ye ni akeyo mache ro kaji over ni oshaku agboda ni ofin de ja bata shi na kobu abajimla na mayile shi tenu afima jayu ba wa biya yo nche oyiwala don nche leun na we mo je akebe isana femini isana kwaje mo to gba because ona be pia kam ko tase nyi ba feel ke echemu mo ko nchemu ko alo no ko dabi nyeme gan fa wa ye gan wa da ye gan wa hwe gan wa fe no no fia no ni ya no ye gan wole maja cheme ni wo yen gan ka mi suban gboyin fe wole kola ko e ba pan no elu ablado fa no gbe pan no gbe ke no chu akejo ofani ngbaji ni obodai aw nche obodai ngbaji ni obodai mi tabe ni pa mi wa se aw nche o da e pan no anu na ya mpa elu onu yeke baba bi vi ko me wo program bi ko me ni mo ba eyan ni ma ba opa na gba be e se si nche osopo e mo lu pa ni ba ji wa mi dale si wa je osopo yo na ni ejegbo kuku mi ne ba ti sin yeru tun le tun le sida die no ma dole abam eje ki no ya no iwo eje ye bo money many kesi ni komo se wa mi ni ya ni baba owo se o ya ma ikokuru mi ma se ba le kai
papa. On a pas tourné un jouet au support Ignacy. Au support. Ignacy, because there au support bag et banata. Le parti. Ni la note là-bas, là-bas, là-bas. On va pas faire. Et les médias, et que vous ne pouvez pas le coup. On va faire. Ne pas vous dire calé. Parce qu'il y a un ennemi. Vous ne pouvez pas le voir si vous gamez. On fait pour la France. Niama, mais nche yo oyiwala don nche oboda oyiwala don chewen kenye ma blade abi blue ma ba isande bale na kan na gbogbo mo se ko lo ni seko eko no ni kwa yibi ni tawo ni ewo ni kwa yibi ni tawo ni ewo komo nke anya ke anokwale awie mu wa onu mi nshi anokwale awie mu wa bomoko no ye sub chief na wo bu se ko lo no o to opa o jase je o sub jase je sub chief jase show paramount se jase but many capacity yo Allah ka mo by force mo threatening anya mo no by force ni ba fe no ni sa fe mo mi ne kola ko ba pa no hello ba no gbe pa no hello find no chi o ye tv I no tv volume ba show fine ne ano na ya mbobotu e ofa na ano na ya mbobotu e ofa na ano na ya yo Greater Accra House of Chiefs, many meet one between. Greater Accra House of Chiefs, many between. I will blame them. I can the care of the favor. I'm a homo musu. Musu and I'm here. Homona, what did he get with you? What did he get with you? What can I be? He may come a bar and a woman can be a house. I may have a kid of confusion how I come in. Kofane yo nche oyiwala don nche kemini be regional house of chiefs ame o mini jino na me fio onu mi ncha me talajen ndana ke ne kenshi wo ba na na nyemme wo ba na na ke ona ablo na bo efachon ablo bo efachon nyemme anokwale nya anu wo yua nya anu wo yua ni wo ja anokwale onu mi nchi nakan yo nabi nile ena ji money je jasi e nom limpo lecture to na kegbe na le fan fule son ne kegbe ma ke kora ma mi ne kola ko e ba pan no e lo abado fa no gbe ke no tu akejo ele minake mi ekpan ngbe ne fi o 0274324331 0274324331 mame inagbe kola 0274324331 nyeme insane bi mo ji ake ma ba ni sande bale na kan there is no chain of command ye gadangbe lumo yelimi ni wo mo fia mo fi ono ni etu isumo ore mi nji jasi eke ebe mi I was a quite on a chore meeting po without just a consent. Only me she. Without just a consent. Eko jinoni a chame aka ngene aya eko shi abakwe no me eba etobi de be fe neke men cheme kenyeme. Maba. Awa we ya o. Mi bisande. Mini no one was no work home na ajeyele su mi neke. Aka atawe ko me fe mo ke no akehwele mo bo aba agbe nibi mi ni na gbe kole ba pan lo fa no gbe pan no gbe ke no chu akejo hello enye mi pan h027432
4331 027 432 NBA any FA mini FAB shi nke cheme kenyeme keji ayeman ona no nupa iyemi ni amenye na me famo amena di ojugba alo amenye na me ona ame lead man bi je dori ni je shey ablobo aborton onu mi nse because come on ma yo da e gbogbo mo na ka apele se kolo ni ya bi galogbo ke Accra Brew se omo jina hon ni efe eleko jogba chiko tv ba ke na enye na chele eko lo ke ji oyo mo asmanche ni kan shi ni mo fi omo encroach alo afe bulu ani ejen no onyo wie be manche no yo ta flat che be jomo be mo alo mi male lamo yo manche le na ni bi gboyin njano ye popa ano ni a voice ya nature emu nshula for the touch ni ekwe ena ke yo manche cheme ke nyeme no na meta na me fe wona wo fe na ali fe nya ni gbesi ajo alo min afine ni ka January ko agbe bi ani anoko na fe ko be no dino ni gba anya ni nto la yan sisue mo aba keke ni nto ni la yan sisue mo aba keke alo min cheme ke nyeme ablo bo facho ablo ni bo wochon ablo ni bo wochon ni it's about time only it's about time ni sani youth one we yan chile wonu wona dwemo wakatashi na baba wo trok nje ko ni wa support ndoko ni ehin mi ke na gbese obla yan bi me pa na me ka ame amo pase shey ke 2x4 promises na promise ame ke fe feel me ngolo because Joe ke ba so ke je lebi emi ton ni wo ne wo for efiji ame je na fi omi ni anaye cheme ke je me MPF ebe mo suma ke mo man lash isani bi mo je ake ibale tin ni se kwelo ka ke ipaja si ke okunu pa cheme ke je me ni awo kwa ajon to ba ejake gadange ba yin ibaje mi ke cheme ni bablo na me fe ni be ngbe no nya anu wo mi awo yin ake wo ba gbele wo na anu wo yue ko na mi na ke no na mi fi o je fe mo ni ni mini ya shiswe mo ani ne ka agbo te ko bi ane gbese manche na ka ke si afi ko official announcement ta ke gbese manche gbo alolo ko ko le wo te ameni lele alo meni lele alo bo fi mo nje shi mi bi ake mini no na ha mini shi na ha ona na kana wa bale ja ke lumo yeni na gadangbe a chair for accountability ona a chair for accountability no okun fe kun sumo no ne fe no le twi sumo alo e force ne ke etu awo eko eni ba mi tojo ne bu aploje nya wo bia wa ke aso ne kan ke kra gan adangbe lo o de bi ni ama wa rasta eni me kente iwe mo fe e ka me gili den mi bi ba mi gili o fi otun won sumo ja si esan from Fula ene na ke alo ko se ba we zero ati to bi promise me ni bi ni nya o amo pa yen to mo ko yi amo pa enye onu mi nse America ona ka ba 419 ake mo ma yin mo ni ba lead ke ba business summit e be je ndo le be je na mo lead mena du fo ne no ni te no nye na vinye je na ko won se me nye ni tala Maba, cheme kenyeme. Don't force there to be there if there is no there. Onu mishi. Ninja mnaka wake a decorated monkey is still a monkey. A decorated monkey is still a monkey. Adu abo fiabo na ba sala apo denje. Adu na sala adu ni. Na kana bo fiabo no ba sa cloth we apo denje. Ko wole junipo e ke ba afemi. E ke ba wu moto. Nime na me alwadi abi blue. Masuma kan ke ngwen fe moni awabi shi kanyi gbagbe wole ke wala akewo beni sami ma fo ni ma che woche ni na ati atwela agbo ke ba studio ni eba 40 no ni ba 40
ni me shiko me ko enke mini ode bi ni ama wan rasta to gbonyo ni she kakla gbe then ma shi o ma oni ba ne numo clan ni okintin clan e ke mini o mo da afi health work afi ne e ba no ni ji o ne no bo mo de ko ni ochi o benke ni bo o ba fun mi o ba gbole o pa mi wo ba bo wa na keje nlechi ni anu jeme aba fan ke ba je no bo mo de ko ni bo o ko ya ba fe mi aba damo ni fe mo ni ne keke efe o manye ke shari e han wo fen ye je no Womba Accra Street Art Festival Womba Accra Street Art Festival e ba no life and college ye John Evans Atamus High Street no onu mi shi keje on the 12 13 14 ke afin e kami ya John Evans Atamus High Street no ni digan High Street no Womba Accra Street Art Festival no bo modin ko ni bo oko oye aba femini aba damo ba no ba ko ngbe mi nke ba celebrities ba o ji men ba jen the creation ni bi on art na ko ba gbe pike ba o exano bo modin no femini ni ochi obenke wo je jeme ke fata en ko nke ba ke nyeme na ni me son le lopi jinoni yon show mi chita flache efemini ehwe wole join lo ni me na me yeke mi radon yeke shin akwamu juno